dam bom lo. Anang kan po de lo kinang han lo. Jadi ada. Ada dah. Saya dah baca. Hah? Ambil perang dia nak. Halo ampar ke nilitum dak biya hem anang li elo jo alamang ke nilitum dak Arunachal si kiweng amasi pamu pentame nang litum han nang than ikilang hedi non bang ke nilitum dak Arunachal anang li elo lapen ke nilitum aju anlo nang kili amasi alu sutumangi jo mehendi ci hibom yale di amasi nilitum sitame lapu sangdon prong lo tamte nang litum video nang so pila nang cho sana ma ha him gichola Pinjol pa itu nih kayak pilihan nani coba. Ini coba aku bi. Ampar ke non ke ditum ke nang le alo jo Itanagar an amasi non bang ke di. Pateri deh nih ya. Pali dumpu pulo, biya dumpu pulo. Kita buku pendidikan lo di lalu deh dah. Dibit bangke non bangke pas ke enam pulo sem tum bangke jo kutu le nei pare Itanagar an lulu putih pas nangkok mati di masih non bangke adhakar nang elo jo benjur pa adhakar parke non pas enpon elote alu ludam po mehendi ci hibo maya na hilo bisa ada lebih silang pas ये देखो पासवान एलो जो ये देखो pas dor 5 okay, Itanagar ludam pongke Finally nilitum non ke Buddhist temple anang leg elo job
alam mangke nilitum biya nang itun jal hedi Itanagar an amasi dak te bok helu pemasi nilitum hedi malam so Buddhist temple an lang damang pemasi non mangke angli elo jo adi maklong an tang te nilitum non lang pontula nang litum tame punang lang gembok mo. Tumi anam sadom elo di berjumpa sadom dam elo pare no kisang popul itum ke Itanagar biya nang dun paipe na lai tum na dut han Buddhist temple na jui log na tum. ha Buddhist temple jui log la. nang jui lom polo di biya bang wi son di tum nang jui Log lom le lo. malam so hedi biya lang pe hedi cho ejun en ma hedi alam so nang jui lo Parting neo ma. Lam pig di. Ngadik big ma. Pugi lang ga jang big na nag di. Kilang me hedi ha. Ani so san lang me. ang kang hong lak lagi ampai Buddhist temple lang pagi lang tang elo kedang pudi maladam tulang Okay, dan balik. Dah. Chalo, chalo pravat. Lihat ya. dah Chalo. Talonte pinia video ke ninitung la ansing toni kopo pini ke kijui kidam ke la mati di masih ansing toni kopo next video le citang tolonan kadogo bi pantami kado.